Nizere ko umeze neza nk'uzindukaniye n'amakuru ameze gute n'amakuru atari meza ubwira ko mu karere ka Gicumbi ni mu gihugu cy'u Rwanda mu buramajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda umusaza w'imyaka 84 musanze ku mugozi yapfuye. Umusaza w'imyaka 84 yasanzwe amanitse mu mugozi w'inzitiramibu yapfuye. Bamubonye bwa mbere bakeka ko ashobora kuba yiyahuye. Uyu musaza yasanzwe amanitse mu nzu ye yapfuye mu murenge wa Shangasha ni mu kagari ka Shangasha mu mudugudu wa Kabeza. Amakuru atangwa n'abaturanyi b'uyu muryango avuga ko bamenyekanye ko mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa 8 Gicurasi ubwo yarabonywe n'umwuzukuru we basanzwe babana mu nzu yapfiriyemo. Umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi muri uyu murenge wa Shangasha yabwiye.com dukesha inkuru ko makuru ati yego nibyo n'umusaza w'imyaka 44 twasanze amanitse yapfuye ariko ntituramenya ikibyishe inyuma. Yabonywe n'umwuzukuru ubwo yaravuye ku kazi yamubonye ahita atabariza abaturanyi nawe natwe tuza kuba tuhagera dusanga yapfuye. Murambo ubonye kwigendera ujyanye gukorerwa isuzuma ku bitaro bya Byumba mu gihe hagikorwa iperereza ku rupfu rw'uyu musaza. Ubwo tumwifurize gukomeza kugira iruhuko ridashira. Hanyuma indi nkuru yo iri Rubavu mubwire ko imodoka ya Ritiko yagonze umukozi wayo nawe yitaba Imana. Imodoka y'ikigo gitwara abagenzi ya Ritiko yagongeye umukozi wayo wakataga amatike muri gare ya Rubavu ahita apfa. Umukozi wagonzwe n'iyo modoka yitwa Furaha. Impanuka yamuhitanye yabaye kuri uyu wa 8 ubwo ni ku munsi w'ejo mu masaha 3 z'ijoro. Impanuka yaturutse ku kuba uyu mukobwa yaravuye mu modoka ya Ritiko asohokamo ku ruhande hari indi modoka y'ikiriho nayo yari gusubira inyuma ngo iparike iramuhutaza agwa hasi kuko yasubiraga inyuma agwa mu gice ipine yari kunyuramo ihita imuganga akomereka cyane. Bamugejeje kwa muganga yamaje gushira mu mwuka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CP Emmanuel Kayigi yemeje aya makuru y'iyi mpanuka avuga ko byaturutse ku bumenyi buke bw'uwari uri guparika iyi modoka kuko nta burenganzira yari afite bwo gutwara ibinyabiziga. Yagize ati mu gihe cya saa 8:20 mu kagari ka Bugoyi ni mu murenge wa Gisenyi muri gare ya Gisenyi habaye impanuka y'imodoka ya Ritiko yakozwe na Gakire Regis ubwo yaparikaga neza yasubiye inyuma agonga umukozi wabo katamatike arakomereka cyane agezwa kwa muganga yitaba Imana. Impanuka yatewe n'ubumenyi buke kuko atari usanzwe yitwara. Inama nuko nkawe ukwiye gukina n'imodoka kuko baba yatwara ubuzima bw'abantu cyangwa igakomeretsa. Ibi bireba n'abashoferi basiga ko nta mu modoka bakigingiye bagasigara baparika. Polisi y'igihugu ishishikariza abantu kumva neza gahunda ya Gerayo Amahoro ikubiyemo ingamba zitandukanye zirimo kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza y'umuhanda, kwigisha no gukorana n'abafatanyabikorwa mu kunoza imikoreshereze y'imihanda mu gihugu cy'u Rwanda. Ni gahunda yibanda ku gushishikariza abakoresha umuhanda kumva ko umutekano wo mu muhanda ari inshingano za buri muntu wese. Bagira indangagaciro zo kwirinda icyateza impanuka aho kiva kikagera kugeza bibaye umuco kuri buri munyarwanda ndetse n'undi uwo ari we wese. Nguko ubwo nawe reka tumwifurize iruhuko ridashira. Mbabwire ko amakuru n'ibiganiro bya Mugari Media TV biraza gukomeza. Komeze ugira ibihe byiza. Ndaza kugaruka mu kanya nkubwira ibiri kubera muri Kongo aho Kongo yanze gusubira inyuma ishaka gufata Kinshasa. Komeza ugira ibihe byiza.